Osmansko carstvo danas svakako spada u red najmoćnijih carstava svih vremena. Njegov trag u globalnoj historiji je ogroman, a o uticaju na Balkan je suvišno i govoriti. Pa kako je došlo do tog naglog uspona Osmanlija od male regionalne države u centralnoj Maloj Aziji do silovitog carstva koje se protezalo na 3 kontinenta? Nekadašnje Osmanlije, odnosno današnji Turci, su narod koji je nerazdvojan od Male Azije. Međutim, iako su ti prostori danas bukvalno suvereno pod njihovom vlašću, oni kao narod nisu tu starosjedioci. Njihovo porijeklo je iz centralne Azije, područja između Pamira, Jeniseja, Volge i Tijanšangorja. Još prije nove ere na tim prostorima su živjela nomadska plemena, koja se danas mogu nazivati praturcima. Slijed historijskih događaja je doveo do toga da u 8. i 9. vijeku nove ere dođe do podjele turskih naroda na istočna turska plemena, Ujgure i Kirgize, i zapadna turska plemena, Oguze. Glavni ogranak Oguza, to jeste tih zapadnih turskih plemena, su bili Selđuci. Oni su još u 10. vijeku pod vodstvom kneza Selđuka počeli navaljivati na Abasidsko carstvo. Nasljednici kneza Selđuka su nastavili širiti moć plemena, a veliki uspon doživljavaju za vrijeme Alp Arslana. Pod njegovim vodstvom Selđuci su 1071. godine porazili bizantijsku vojsku u bici kod Manzikerta. Nakon te veoma značajne pobjede, oni su zagospodarili velikim dijelovima Male Azije. Selđučki kan Sulejman nakon toga osniva Rumsko carstvo, odnosno Rumski sultanat, sa glavnim gradom Nikejom, te 1078. godine odbacuje titulu kan i preuzima titulu sultan. Arslanov sin, Sultan Malik Šah Jalal, doveo je Selđučki sultanat do vrhunca, osvojivši i svetu zemlju, i upravo će to kasnije i inicirati pokretanje krstaških ratova. Međutim, smrću Malika Šaha Jalala i gubitkom Jerusalema u prvom krstaškom ratu, Selđučki sultanat upada u konstantne probleme i unutrašnje građanske ratove. Tako će se ta Selđučka država postepeno fragmentirati, a centralna vlast je postepeno nestajala. Budući krstaški ratovi će praviti dodatne probleme i Selđuci će gubiti sve više teritorija. Invazija Mongola, a i kasnije ponovna uspostava Bizantijskog carstva, je na kraju dovela do potpunog raspada Selđučke države. U bitkama između Selđuka i Mongola posebno se istakao jedan čovjek, a njegovo je ime glasilo Ertugrul. Mi danas znamo veoma malo o njegovom životu i gotovo ništa vezano za njega se ne može sa sigurnošću potvrditi, osim jedne stvari, a to je da je imao nekoliko djece, a jedno od te njegove djece se zvalo Osman. Krajem 13. i početkom 14. vijeka na prostorima Male Azije ostalo je mnogo emirata, to jeste kneževina, kao ostaci nekadašnjeg velikog Selđučkog sultanata. Te dijelove nekadašnje države Selđuka 1300. godina je počeo ujedinjivati emir Osman, sin Ertugrula. Na čelo svog emirata je došao sa 45 godina nakon smrti oca. Vrijedio je za vrlo pametnog i hrabrog čovjeka koji je u bici bio vješt sa oružjem. I to je i pokazivao, jer pokoravanjem tih okolnih bejluka, odnosno emirata, on je zapravo i utemeljio jedno novo carstvo, koje će baš po njemu biti prozvano Osmansko carstvo. Prvo sjedište novoformirane države je bilo omaleno mjesto Sogut. Osman je nanio nekoliko poraza Bizantijcima i držao je dobre odnose sa okolnim selđučkim moćnicima. Nakon njegove smrti, na njegovo mjesto dolazi njegov sin Orhan, koji je dodatno utvrdio temelje Osmanskog carstva. On odmah po dolasku na vlast osvaja grad Bursu i odmah po osvajanju Bursa je postala novo sjedište Osmanskog carstva.
Orhan imenuje svog brata Aledina za prvog velikog vezira carstva. On je također uveo i državna zvanja vezir, divan i kadija, te je 1328. godine počeo kovati i vlastiti srebrni novac, akču. Sa Bizantijcima Orhan je bio čas u stanju rata, čas u stanju mira. Godine 1337. on je sa 36 brodova pokušao da zauzme Konstantinopolj, ali je doživio veliki poraz. Godine 1354. zemljotres je uništio Galipolje, što je iskoristio Orhanov sin Sulejman Paša za stvaranje mostobrana. I upravo te 1354. godine Osmanlije su uspjele zauzeti Galipolje, evropski dio Dardanela. Na taj način oni su po prvi put trajno zauzeli dio evropskog kontinenta i bilo je jasno u kojem smjeru će se odvijati njihove buduće vojne operacije. Nekoliko godina nakon tih poduhvata, Orhan umire u visokoj starosti, a na njegovo mjesto dolazi njegov sin Murat. On je preuzeo čelo države zbog prerane smrti brata Sulejman Paše. Za vrijeme njegove vladavine, 1362. godine, osnovan je vojni red Janjičara. Murat je nastavio ratove protiv sada nemoćne Bizantije i 1362. godine bez većih problema zauzimaju grad Jedrene, odnosno Edirne, nekadašnji Hadrianopolj. Taj grad je odmah postao nova prijestolnica Osmanskog carstva. Nakon toga Murat je nastavio sa svojom vojnom kampanjom na Balkanu. On osvaja Sofiju, Niš i odnosi veoma važnu pobjedu u bici na rijeci Marici u septembru 1371. godine, koja je, slobodno se može reći, odredila dalju sudbinu Balkana. Tu srpske snage doživljavaju poraz. Nedugo zatim, pod osmansku vlast, pada i Makedonija. Godine 1387. turska vojska je doživjela poraz u bici kod Pločnika, što je ohrabrilo tamošnje plemiće za novu veliku bitku, a ta nova bitka se odigrala na Kosovu polju u junu 1389. godine. Srpske snage predvođene knezom Lazarom i Vukom Brankovićem i dio bosanske vojske predvođene Vlatkom Vukovićem sukobio se sa osmanskom vojskom koju je predvodio sam Murat sa svojim sinovima Jakubom i Bajazitom u junu 1389. godine. U toj bici Srbija doživljava poraz, a knez Lazar biva pogubljen. Nakon tog poraza Srbija pada u vazalni odnos spram Osmanskog carstva. Međutim, Murat nije imao kad proslaviti ovu pobjedu, jer ga je najvjerojatnije ubio srpski velikaš Miloš Obilić, koji je i sam nakon toga momentalno pogubljen. Murat će kasnije biti sahranjen u Bursi, u istom gradu gdje i Orhan. Tako je Osmansko carstvo u jeku bitke ostalo bez svog vladara, ali tu je Bajazid, jedan od prethodno pomenutih Muratovih sinova, preuzeo stvari u svoje ruke. Kako je svjedočio smrti svog oca, on je odmah dao pogubiti svog brata Jakuba, kako mu ne bi predstavljao konkurenciju. I prije, dok je još bio i vojnik, Bajazid je bio veoma nestrpljiv i zbog svog temperamenta je dobio nadimak Munja. Bajazid je priznao Stefana Lazarevića, sina kneza Lazara, za novog srpskog despota. Inače, Bajazidova vladavina je vrijeme neprekidnih vojnih sukoba. U početku pažnju mu privlače sjeverna Grčka, Bugarska i Konstantinopolj, koji se tada nalazio pod blokadom. Ali veliki test za Bajazita je došao 1396. godine, kada su se kršćanske savezne snage pod vodstvom Sigismunda Luksemburškog zaputile prema granicama njegovog carstva. Tu kršćansku koaliciju je sačinjavala Ugarsko-Hrvatska, Francuska, Njemačka, Engleska i Poljska vojska. Do sukoba dvije strane dolazi 23. septembra 1396. godine kod mjesta Nikopolj na rijeci Dunav u današnjoj Bugarskoj. Tu Bajazid odnosi veliku i veoma značajnu pobjedu koja je osigurala dugotrajnu osmansku prevlast na Balkanu. Međutim, par godina nakon te velike pobjede, sudbina više nije bila naklonjena Bajazitu. Naime, na istoku se je pojavio novi i to veoma moćni neprijatelj. Radilo se o Timur Lenku. Timur je težio ka stvaranju što većeg carstva,
a isto tako i Bajazid, tako da je bilo neizbježno da im se putevi susretnu. I susreli su se 28. jula 1402. godine, sjeverno od Angore, današnje Ankare. U toj bitci Osmanlije doživljavaju veliki poraz, a sam Bajazid biva zarobljen i odveden u Timurovo carstvo. Nakon velikih poniženja koja je tamo navodno doživio, on je umro godinu dana kasnije, najvjerojatnije u martu 1403. godine. Nakon što je Bajazid zarobljen i odveden, Osmansko carstvo zapada u prvu veliku krizu od svog nastanka. Kako je Bajazid nestao, njegova 4 sina, Sulejman, Musa, Isa i Mehmed, su otpočeli unutrašnje borbe za vlast. Izbio je veliki građanski rat oko toga ko će naslijediti titulu vladara Osmanskog carstva. Taj interregnum period će trajati čak 11 godina i veoma lako je mogao dovesti i do propasti ili kolosalnog slabljenja Osmanskog carstva. Ali ništa se od toga nije dogodilo, jer kao pobjednik iz tih unutrašnjih sukoba izlazi Mehmed, koji 1413. godine zasjeda na čelo Osmanskog carstva. On će ubrzo sanirati svu štetu koja je prouzrokovana građanskim ratom i carstvo će se vratiti na stare puteve slave. Jer Osmansko carstvo u tom periodu nije bilo ni blizu vrhunca kojeg će kasnije dosegnuti. Nakon što je Mehmed I riješio probleme u koje je Osmansko carstvo zapalo zbog građanskog rata, Osmanlije su se sada mogle vratiti na stare puteve sveopćeg jačanja i teritorijalnog širenja. Period procvata već otpočinje sa Mehmedovim nasljednikom i sinom Muratom II. Murat II svakako spada u red značajnijih sultana, jer je on u velikoj mjeri obnovio moć carstva, što će njegovi nasljednici iskoristiti da državu dovedu do vrhunca. Sultan Murat II je za vrijeme svoje vladavine ratovao i sa Bizantijom, ali i sa zapadnoevropskim silama. Gotovo odmah po dolasku na čelo carstva, on je morao da se suoči sa Bizantijom. U tom ratu Osmanlije su uspjele da osvoje Solun. Bilo je tu još nekih sukoba, kako u Aziji, tako i na Balkanu. Budući da je u ovom periodu Timurovo carstvo već bilo znatno oslabilo, bilo je jasno da će najveći suparnici Osmanlijama biti Evropljani. I stvarno, tako je i bilo. Murat II, kao 40-godišnjak, je odlučio da se povuče sa čela carstva i da tako poziciju sultana ustupi svom sinu, ali njegov sin tada nije bio dovoljno iskusan i to su odmah iskoristile kršćanske snage, koje ulaze na prostore carstva i nanose poraz mladom sultanu. Narod u Osmanskom carstvu nije bio zadovoljan s tim, stoga dolazi do negodovanja koje je rezultiralo vraćanjem Murata II na čelo države, te osmanska vojska pod vodstvom novog starog sultana ulazi u sukob sa ujedinjenim kršćanskim snagama u bici kod Varne 1444. godine, ali čak ni ujedinjena evropska vojska nije uspjela poraziti Osmanlije i Murat II odnosi veoma značajnu pobjedu. Oni će ostati čelna figura carstva sve do 1451. godine, kada ponovno na mjesto sultana dolazi njegov sin, koji je već prethodno bio na vlasti. Njegov sin je bio ni manje ni više Mehmed II. Po ponovnom dolasku na poziciju sultana, on je sebi u glavi zacrtao jedan cilj, a taj cilj je bio Konstantinopolj. Pod svaku cijenu je želio da taj grad postane dio Osmanskog carstva. Mnogi njegovi prethodnici, uključujući i njegovog oca, su pokušali zauzeti pomenuti grad, ali bezuspješno. Stoga u aprilu 1453. godine naređuje veliku opsadu Konstantinopolja. Nakon više od 50 dana opsade, 29. maja 1453. godine, grad pada u ruke Osmanlija i Mehmeda II. Konstantinopolj će odmah postati i glavni grad Osmanskog carstva i taj status će imati sve do njegovog pada. Zauzimanje ovog velikog grada nije bio konačni domet Mehmeda II. Poslije toga on se okrenuo ka Evropi, ratujući širom Balkana. Godine 1459. zauzima ostatke srpske despotovine.
Tokom 1460. i 1470. ratovao je i sa vlaškim knezom Vladom III. Tepešom, danas poznatijim kao Vlade Drakula. Mehmed II. El Fatih 1463. godine zauzima je srednjovjekovnu Bosansku kraljevinu, koja će ostati pod vlašću Osmanlija punih 415 godina. Veliki sultan osvajač je čak imao i pretenzije da zauzme Rim, te je 1480. napao Apeninski poluotok. Međutim, u tom naumu ga je spriječila smrt, jer sultan Mehmed II. umire 1481. godine. On je ostao upamćen kao jedan od najvećih sultana u osmanskoj historiji. Njegovi posmrtni ostaci su pokopani u Fatihovoj džamiji u Konstantinopolju. S njegovom smrću, osmanska kampanja na Apeninskom poluotoku propada, a na njegovo mjesto dolazi Bajazid II. On je odmah po dolasku na čelo carstva ušao u sukob sa svojim bratom. Iz tih borbi za vlast Bajazid izlazi kao pobjednik. On se je potom odmah okrenuo ka sređivanju unutrašnjih problema u carstvu. To mu je i išlo od ruke, jer on nije upamćen kao sultan osvajač. Za vrijeme njegove vladavine odigralo se par sukoba, od kojih je najpoznatiji onaj sa Venecijom, iz kojeg su Osmanlije izašle triumfalno. Vladavina sultana Bajazita II. se poklapa sa nekim velikim historijskim događajima. Za vrijeme njegove vladavine otpočinje era velikih geografskih otkrića, kao i španska rekonkvista. Tu se osmanski sultan ponio veoma plemenito. Tokom rekonkviste veliki broj muslimana i jevreja je protjeran sa Iberijskog poluotoka. Svim tim izbjeglicama Bajazid II. Je poželio dobrodošlicu u carstvo, tako da se u tom periodu veliki broj jevreja naselio u evropskim provincijama carstva. Pred kraj njegove vladavine dolazi do problema u carstvu. Naime, Bajazid II. Je bio odredio svog sina Ahmeda za nasljednika, ali to se nije svidjelo njegovom drugom sinu, Selimu. I tako dolazi do građanskog rata, u kojem pomenuti Selim izlazi kao pobjednik. On odmah naređuje pogubljenje svog brata. Bajazid II. Je već tada bio u penziji, ali je umro veoma brzo nakon penzionisanja. Stoga danas mnogi smatraju da je otrovan i on je pokopan u Konstantinopolju. Tako da je potpuna kontrola nad Osmanskim carstvom pala u ruke Selima I. On spada u red najvećih osvajača u Osmanskom carstvu, za razliku od njegovih brojnih prethodnika koji su svoju ekspanzionističku politiku vodili na zapadu. On je sav svoj fokus prebacio na istok. Iako je vladao samo 8 godina, on je u ogromnoj mjeri proširio granice carstva. Zauzeo je cijelu Malu Aziju, Levant, zapadnu obalu Arabijskog poluotoka te Egipat. Carstvo je u tom trenutku doseglo svoj dotadašnji teritorijalni vrhunac. Godine 1520. sultan Selim umire, a na njegovo mjesto dolazi njegov sin jedinac Sulejman. On će postati jedan od najpoznatijih, ako ne i najpoznatiji, osmanski sultan. Na zapadu je poznat kao veličanstveni, a u carstvu je poznat kao kanuni, to jeste zakonodavac. On će svojim vještinama dovesti Osmansko carstvo do vrhunca moći. Reformisao je pravosudni sistem s ciljem da se iskorijeni korupcija i da se uspostavi pravedna država. Otuda zapravo i dolazi njegov nadimak, zakonodavac. Ali Sulejman nije bio samo reformator, već i veliki osvajač. Ratovao je kako na istoku, tako i na zapadu. On 1521. godine zauzima Beograd od Ugarskog kraljevstva. Godine 1522. pada grčki otok Rodos. Nakon toga Sulejman je nastavio sa kampanjom u Evropi, te u augustu 1526. godine izbija velika bitka između Ugarskog kraljevstva i Osmanskog carstva na Mohačkom polju. Tu Ugari doživljavaju poraz i njihov 20-godišnji kralj Ludovik II. Biva ubijen. Tako Osmanlije pokoravaju veliki dio Ugarske, ali Sulejman nije želio tu stati. U jesen 1529. godine Osmanlije napadaju Beč. Međutim, ispostavit će se da je to bio krajnji domet Sulejmana Veličanstvenog i Osmanskog carstva uopće, barem kada govorimo o prodorima u Evropu. Godine 1532. Osmanlije su još jednom probale zauzeti ovaj grad, ali i taj pokušaj je bio bezuspješan. Ali ovaj sultan nije odustajao od Evrope. 1566. godine otpočinje opsada Sigeta, strateški veoma važnog grada, ali ispostavit će se da je to bio posljednji pohod Sulejmana Veličanstvenog, jer on u toku te bitke umire prirodnom smrću 7. septembra 1566. godine.
Na njegovo mjesto dolazi njegov sin, Selim II. Može se reći da sa Selimom II. već otpočinje period stagnacije Osmanskog carstva, jer on nije bio baš pouzdan vladar. Većinu državnih poslova je prepustio velikom veziru, Mehmed Paši Sokoloviću, i činjenica da je od naroda dobio nadimak pijanica dovoljno govori o kakvom sultanu je bilo riječi. Za njegove vladavine dolazi i do velike bitke kod Levanta u Korinskom zaljevu 1571. godine. Tu su ujedinjene kršćanske snage u savezu pod nazivom Sveta Liga nanijele poraz Osmanskom carstvu, ali taj savez nije uspio dalje naštetiti Osmanskom carstvu, jer je ono i poslije ovog poraza uspješno zauzelo Kipar u Sredozemnom moru te Tunis u Sjevernoj Africi. Sultan Selim II umire 1574. godine, najvjerojatnije od posljedica pretjerane konzumacije alkohola. Njega nasljeđuje njegov sin, Murat III. Ni Murat III nije dao nekog značajnog doprinosa carstvu. Njegova vladavina je obilježena čestim borbama za prevlast u haremu, unutrašnjim pobunama i korupcijom. Iako su bili potpisani mirovni ugovori sa Habsburškom monarhijom i Venecijom, često je dolazilo do malih, beznačajnih okršaja, dok je sultan vodio tipičan haremski život. Murat III je umro 1595. godine, prema nekim izvorima od epileptičkog napada. Njegov sin, Mehmed III, potom dolazi na prijestolje. Ni njegova vladavina nije donijela ništa posebno po Osmansko carstvo, samo par pobuna i ustanaka, te rat sa Austrijom, kojeg Mehmed III za svog života nije ni završio. Ali i pored toga, on je zauzeo neke manje evropske teritorije i pripojio ih carstvu. Tako da možemo reći da se teritorijalno širenje carstva i dalje odvijalo, iako je situacija u carstvu postajala sve teža. Godine 1603. Mehmed III umire, a na čelo carstva dolazi 13-godišnji Ahmed I. On je bio prvi sultan koji nije izvršio pravilo ili čak možemo reći ritual bratoubistva, jer gotovo svi njegovi prethodnici po dolasku na vlast su odmah naređivali smaknuće svoje braće. On je vodio prilično miran život, bez nekih agresivnih ekspanzionističkih pretenzija. Njegova slaba vladavina je dodatno narušila carstvo iznutra. Ahmed I je najviše ostao upamćen po svojoj religioznosti i gradnji džamija. Najpoznatija džamija koju je on dao izgraditi je svakako Plava džamija u Istanbulu. On je umro 1617. godine, a nešto prije smrti imenuje svog brata Mustafu I za sultana, jer su njegovi sinovi bili premladi. Ali ni Mustafa II nije donio nikakve benefite carstvu. Prema historijskim izvorima, on je imao i određenih psihičkih problema, te je bio pod velikim uticajem svoje majke. Zbog njegove slabe vladavine dolazi do ustanka u kojem je on zbačen s vlasti u korist Osmana II, sina Ahmeda I. Ali ni Osman II nije bio miljenik naroda. Uveo je carstvo u iznenadni rat sa Poljskom, a bio je i veoma škrt i grub prema janjičarima. Ponašanje Osmana II je dovelo do ustanka 1622. godine. U tom ustanku sam Osman II je ubijen. Na čelo države je ponovno vraćen Mustafa I, ali zbog nesposobnosti je ponovno zbačen s vlasti, samo godinu dana kasnije. Tada na osmansko prijestolje dolazi Murat IV, drugi sin Ahmeda I. Budući da je na vlast došao sa samo 11 godina, u početku je bio pod velikim uticajem svoje majke, kao i velikog vezira. Kada je otpočeo samostalnu vladavinu, pokazao je svu svoju surovost. Bio je veoma autoritativan vladar i nije trpio neposlušnost. Zabranio je sve radnje u kojima se konzumira kafa, alkohol i duhan, iako je i sam konzumirao alkohol. U toku svoje vladavine pogubio je brojne korumpirane paše i janjičare, ali i nedužne civile. Ratovao je na istoku sa Perzijom i to prilično uspješno, jer je uspio zauzeti Bagdad, ali rana smrt u 27. godini ga je spriječila da učini nešto više za Osmansko carstvo. Njega na čelu države nasljeđuje Ibrahim I, najmlađi sin Ahmeda I. On je u tom trenutku bio jedini preživjeli član Osmanske dinastije, jer su sva njegova braća pogubljena od strane Mehmeda IV, tako da je Ibrahim odrastao u konstantnom strahu da i njega ne zadesi sudbina njegove braće. U početku svoje vladavine je sklopio mir sa Austrijom, a kasnije je pokrenuo rat protiv Venecije oko Krete, ali Ibrahim nikako nije bio stabilna ličnost. Imao je dosta psihičkih problema,
te česte glavobolje i napadaje fizičke slabosti. Sve je to možda prouzrokovano njegovim traumama iz mladosti. O njegovom stanju govori i činjenica da je dao pogubiti 280 žena iz svog harema, jer je saznao da jedna od njih ima odnose sa dvorskim slugom. Uz sve to i veliku korupciju, carstvo je počelo još više da slabi. Stoga dolazi do velikog ustanka, u kojem je zbačen i Ibrahim I 1648. godine. On je kasnije u augustu iste godine i pogubljen. Na njegovo mjesto dolazi njegov sin Mehmed IV. Po preuzimanju titule sultana, on je imao samo 7 godina, ali on je s odrastanjem uspio učvrstiti svoju vladarsku poziciju. Mehmed IV. Je imao velikog uspjeha u ratovanjima širom carstva. Za vrijeme njegove vladavine, Venecija je bukvalno protjerana iz Egejskog mora i zauzet je otok Kreta. Također, Osmansko carstvo je vodilo brojne uspješne ratove u Transilvaniji i Poljskoj. Ta nova osvajanja su dovela Osmansko carstvo do novog teritorijalnog vrhunca 1683. godine, ali to je bio posljednji teritorijalni vrhunac kojeg će Osmansko carstvo dosegnuti, jer upravo ta godina 1683. predstavlja razmeđe od kojeg počinje intenzivno slabljenje Osmanskog carstva. Mehmed IV. Previše samouvjeren u svoju superiornost i u superiornost svog carstva objavljuje rat Habsburškoj monarhiji i 1683. pokreće opsadu Beča. Tu Osmanlije ponovno doživljavaju poraz, ali ta opsada je pokrenula takozvani Veliki Turski rat, koji će se voditi između Osmanskog carstva i Svete lige sve do 1699. godine. Mehmed IV. Će biti smijenjen 1687. godine, a na njegovo mjesto će doći njegova braća, prvo Sulejman II 1687. a potom i Ahmed II 1691. godine. Pomenuti Veliki Turski rat će tek biti okončan za vrijeme sultana Mustafe II 1699. godine potpisivanjem Karlovačkog mira, koji je u velikoj mjeri oslabio Osmansko carstvo. Veliki Turski rat i Karlovački mir su označili kraj ere koju možemo nazvati vrhuncem Osmanskog carstva. Istini na volju, Osmansko carstvo je svoj vrhunac doseglo još za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog, dok za vrijeme njegovih nasljednika su uglavnom uslijedili periodi stagnacije i blagog nazadovanja. Međutim, moćno carstvo koje su stvorili Sulejman i njegovi prethodnici se je moglo na neki način kretati po inerciji nekoliko decenija, pa čak i vijek, bez da njegove slabosti upadljivo izbiju na površinu. I to je upravo ono što se i događalo tokom druge polovine 16. i prve polovine 17. vijeka. U tom periodu Osmanskim carstvom je vladao veliki broj nesposobnih vladara, ali carstvo nije naglo propadalo, čak se u određenim periodima i širilo. Baš iz tog razloga što je trebalo vremena da se carstvo tolike moći u velikoj mjeri uzdrma uprkos konstantnim problemima. Ipak, Bečki rat je te slabosti Osmanskog carstva iznio na vidjelo. Tada je svima bilo jasno da je carstvo daleko od svog nekadašnjeg vrhunca i zaista je i bilo tako. S Bečkim ratom će otpočeti dugotrajni i mukotrpni proces slabljenja Osmanskog carstva, koji će trajati više od 2 vijeka i koji će biti okončan izbijanjem Prvog svjetskog rata i konačnim slomom carstva. Kao što je prethodno rečeno, 1683.
Osmanlije pokreću veliki napad na Beč. Time otpočinje Veliki Bečki rat, odnosno Veliki Turski rat. I nakon više od 15 godina ratovanja, sukob je okončan Karlovačkim mirom 1699. godine. Odredbama tog mira Osmanlije su pretrpile velike gubitke. Sveta liga je odnijela pobjedu nad Osmanskim carstvom, a njegov teritorij na Balkanu se je drastično smanjio. Habsburška monarhija je zauzela gotovo sve teritorije sjeverno od Save. Poljsko-Litavska unija je stekla kontrolu nad dijelom Ukrajine. Rusija je zauzela Azov, a Mletačka republika je zauzela Moreju i zaleđe Dalmacije. U okviru Velikog Turskog rata je bio i rat sa Rusijom. Naime, ovaj rat između Rusije i Osmanskog carstva je izbio 1686. godine, a povod za taj rat je bilo rusko priključivanje protiv turskoj koaliciji u Bečkom ratu. Ovaj rat je okončan 1700. godine na štetu Osmanlija, jer su morali priznati Rusiji vlast nad Azovom. Tako je Osmansko carstvo ušlo u 19. vijek uz dosta problema i dva velika poraza. Međutim, i taj predstojeći vijek neće biti ništa bolji po Osmanlije. Konstantni ratovi i česte unutrašnje pobune te ustanci će dodatno iscrpiti i oslabiti carstvo. I nije se dugo moralo čekati na jedan takav događaj. Mustafa II je sultan koji je vladao carstvom potkraj 17. i početkom 18. vijeka. Međutim, već na samom početku novog vijeka dolazi do unutrašnje pobune protiv Mustafe II. On biva prisiljen abdicirati 1703. godine u korist brata Ahmeda III. Sa dolaskom novog sultana pobuna se uspjela smiriti, ali par godina kasnije dolazi do novog ratnog sukoba sa Rusijom. Naime, poslije ruske pobjede nad Švedskom u bici kod Poltave, ranjeni švedski kralj Karlo XII je pobjegao sa bojnog polja i pod okriljem Austrije i Francuske se sklonio u grad Bender u Moldaviji pod okrilje turskog sultana. Nakon određenih događaja, sultan je 20. novembra 1710. godine objavio rat Rusiji. Tadašnji ruski car Petar Veliki, kao odgovor na tursko odbijanje da im se isporuči švedski kralj, naredio je napad na Moldaviju, nadajući se lakoj i brzoj pobjedi. Ali Rusija doživljava poraz i Petar Veliki je bio prisiljen tražiti primirje. Taj rat je završen 21. jula 1711. godine potpisivanjem mira iz Pruta. Po tom ugovoru Rusija se morala povući iz Azova i još nekih dijelova, kao i porušiti nekoliko graničnih utvrda. Također, Petar Veliki se morao obavezati da se neće miješati u unutrašnje poslove Poljsko-Litavske unije. Nakon što su raščistili sa Rusijom, Osmanlije su se sada okrenule ka Mletačkoj republici. Cilj Osmanlija je bio vratiti teritorije u Dalmaciji, izgubljene Karlovačkim mirom. Tako da u decembru 1714. godine Turci objavljuju rat Veneciji. Povod za rat je bilo mletačko pomaganje hajdučkih upada na teritoriju carstva. Tako da Osmanlije već 1715. godine uspijevaju zauzeti Peloponez, na što je reagovala Habsburška monarhija, ušavši u rat 1716. godine na stranu Mletačke republike. Habsburgovci su nanijeli nekoliko teških poraza Osmanlijama po ulasku u rat, a 1717. godine zauzimaju i Beograd. Budući da je bio najistureniji u unutrašnjost Evrope i budući da je direktno graničio sa Mletačkom republikom i sa Habsburškom monarhijom, bosanski ejalet je pretrpio dosta štete od ovog rata, a taj rat je okončan 1718. godine potpisivanjem Požarevačkog mira. Odredbama ovog mira Habsburška monarhija je prešla Dunav do Timoka i Zaječara, te došla na zapadu uz Zapadnu Moravu do Čačka. U bosanskom ejaletu je dobila Bijeljinu i pojas od 6 do 10 km duž rijeke Save. Ovim mirom Mlečani su izgubili Peloponez, te posljednja mala uporišta na Kritu i Gabeli na Donjoj Neretvi, a zadržali su Imotski s okolicom u Dalmaciji. Problemi po carstvu se nastavljaju 1730. kada dolazi do novog ustanka. Glavni i odgovorni za ovaj ustanak su bili janjičari, kao i za one prethodne. Na čelu ustanka se je nalazio izvjesni patrona Halil. Taj ustanak je za rezultat imao svrgavanje Ahmeda III i dovođenje Mahmuda I na čelo Osmanskog carstva. Također, negdje u tom periodu dolazi i do novih ratova sa Iranom. Mahmud I po dolasku na prijestolje prvo je morao smiriti pobunu i to je i uradio na krvav način 1731. godine, a Halil je pogubljen.
Nadalje, Mahmud I je imao i dosta sukoba sa Perzijom, gdje je bilo dosta promjenjivog uspjeha, sve do 1736. godine, kada dvije države sklapaju mir. Međutim, prije nego što je primirje potpisano, Rusija je sklopila niz ugovora sa Perzijom, što se naravno nije svidjelo Osmanlijama, te 1735. izbija novi rusko-turski rat. Da bi stvar bila još komplikovanija, u ljeto 1737. i Habsburška monarhija ulazi u rat protiv Osmanskog carstva. Habsburgovci su imali nekog uspjeha u ratovanjima u Srbiji. Međutim, u bosanskom ejaletu je bila drugačija priča. Lokalno stanovništvo, neovisno od Porte, predvođeno Alipašom Hekimogluom, je kod Banja Luke 4. augusta 1737. godine nanijelo težak poraz Habsburškoj vojsci. Sa druge strane, Rusi su agresivno napadali Krim, međutim, vojne operacije su napuštene zbog izbijanja kuge. Za to vrijeme, Habsburška monarhija je doživjela još jedan veliki poraz u bici kod Grocke, tako da ovaj ratni sukob je završen 1739. godine. Habsburška monarhija i Osmansko carstvo potpisuju mir u Beogradu. Te tim Beogradskim mirom Habsburgovci su pretrpili velike gubitke i oni su potpuno potisnuti na lijeve obale Save i Dunava. U suštini, oni su ovim mirom izgubili sve ono što su stekli Požarevačkim mirom i granice su se vratile na one kakve su bile određene odredbama Karlovačkog mira. I Rusija je 1739. godine potpisala mir sa Osmanskim carstvom, čime je rat između ove tri države okončan. Godine 1754. Sultan Mahmud I umire, a na čelo države dolazi Osman III, koji umire nakon 3 godine vladavine, a na njegovo mjesto 1757. dolazi njegov rođak Mustafa III. Budući da njegov prethodnik nije donio nikakve značajne odluke koje bi bile ključne za opstanak carstva, Mustafa III. je odlučio da uradi nešto po tom pitanju, jer Osman III, kao što smo prethodno rekli, nije značajno uticao na historiju carstva, a i njegove odluke, koje je i donio, su bile u najmanju ruku čudne i beskorisne. Naime, on je jednom prilikom donio odredbu kojom zabranjuje i ukida muziku na svom dvoru. Stoga je Mustafa III probao da sprovede neke reforme kako ne bi došlo do daljeg propadanja carstva. I to je ono po čemu je njegova vladavina i ostala poznata. Po reformama, jer skoro cijeli period njegovog stolovanja na čelu Osmanskog carstva je proveden u miru. Razlog zašto sam rekao skoro je taj što 1768. godine izbija novi rusko-turski rat. Taj sukob je trajao sve do 1774. godine, kada je potpisan mirovni ugovor. Međutim, Sultan Mustafa III nije dočekao potpisivanje tog mira, jer je umro početkom 1774. godine. Na njegovo mjesto dolazi njegov brat, Abdulhamid I. Prvi potez njegove vladavine postaje zaključivanje prethodno pomenutog mira sa Rusijom. I taj mirovni sporazum je bio katastrofalan po Osmansko carstvo. Naime, carstvo je izgubilo određene teritorije, moralo je platiti ratne reparacije, te su morali prepustiti Rusiji 2 morske luke u Crnom moru. A Rusima su također morali dati pravo prolaza kroz Dardanele. I pored svega toga, Rusija je postala zaštitnik ortodoksnih kršćana u Moldaviji i Vlaškoj. Poslije tog katastrofalnog poraza, Abdulhamid se trudio da izbjegne nove sukobe i zalagao se za reforme Osmanskog carstva. Također, učvrstio je kontrolu nad Sirijom, Egiptom i Irakom. Međutim, poput njegovog brata, i Abdulhamid pred kraj svog života ulazi u rat sa Rusijom. Ovaj rusko-turski rat izbija 1787. godine. To je bio pokušaj Osmanskog carstva da vrati teritorije izgubljene u prošlom rusko-turskom ratu. Kako je Habsburška monarhija bila saveznik Rusije, ona se 1788. godine uključuje u ovaj rat sa svojim ratnim ciljevima. Glavne borbe između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva u ovom ratu su se vodile oko grada Dubice. Zato se ovaj sukob nekad naziva i Dubičkim ratom. Međutim, u jeku ovih sukoba umire sultan Abdulhamid 1789. godine. Na njegovo mjesto dolazi Selim III, sin Mustafe III. Sada se Selim III morao nositi sa svim tim ratnim sukobima koji su bijesnili.
Rat sa Habsburgovcima je okončan 4. augusta 1791. godine potpisivanjem mira u Svištovu. Odredbama tog mira gradovi i utvrde Cetin, Drežnik, Lapac, Srb te područje oko Plitvičkih jezera su pripojeni Habsburškoj monarhiji, dok su gradovi Bosanski Novi, Bosanska Gradiška, Bosanska Dubica, Beograd i osvojeni dijelovi Srbije vraćeni u sastav Osmanskog carstva. Na drugoj strani, u sukobu sa Rusijom, Selim III je nastojao pod svaku cijenu da dođe do neke pobjede protiv Rusije, ali bezuspješno. Mir sa Rusijom je potpisan 9. januara 1792. godine na potpunu štetu Osmanskog carstva. Rusija je anektirala Krim i još nekoliko gradova, a rijeka Dnjestar je postala granica između Rusije i Osmanskog carstva u Europi. Sada se već nalazimo na kraju 18. vijeka i Osmansko carstvo nikada nije bilo slabije. Naime, svi ovi iscrpljujući ratovi, porazi, izgubljene teritorije, sve je to generalno slabilo carstvo. Ali čak ni to nije bio najveći problem za Osmanlije, niti glavni razlog njihove propasti. Broj 1 problem za Osmansko carstvo je bila njihova zaostalost u gotovo svakom pogledu. Dok u zapadnoj Europi se formiralo kapitalističko društvo, rađala građanska klasa, Osmansko carstvo se i dalje gušilo u svom arhaičnom timarsko-spahijskom sistemu. Spahije se nisu odazivale na svoje dužnosti, a na svaki pokušaj reformi janjičari su dizali ustanke, tako još više slabeći državu iznutra. Njihov unutrašnji državni sistem u 18. vijeku se nije u mnogome razlikovao od onog iz srednjeg vijeka. Pored toga, i pod kraj 1800-ih, dok je Osmansko carstvo pokušavalo da izvrši neke najosnovnije promjene po pitanju modernizacije, u zapadnoj Europi je već uveliko buktila industrijska revolucija, koja je zapadnoevropske države izdigla daleko iznad zaostalog Osmanskog carstva, koje im više gotovo nikako nije moglo parirati. Osmansko carstvo je, kako se to u narodu kaže, pregazilo vrijeme. I u takvom stanju je Osmansko carstvo ušlo u 19. vijek. Međutim, situacija će postati još gora kada tokom tog 19. vijeka dođe do nacionalnih buđenja širom Europe. Nacionalizam će postati nova pokretačka snaga mnogih naroda, koji će sada izraziti želju da se izdvoje iz velikih opresivnih carstava. Sve će to dovesti do još većeg slabljenja Osmanskog carstva. Sultan Selim III je uvidio brojne prethodno pomenute unutrašnje probleme u državi. Stoga je započeo sa velikim procesom reformi pod nazivom Nizami Džedid, što znači novo uređenje ili nova vojska. Krajnji cilj tih reformi je bilo ukidanje janjičara te formiranje nove vojske koja bi bila ekonomski isplativija i efikasnija. Ali onda se javljaju novi problemi po Osmanlije. Ovaj put taj problem je bio Napoleon. Francuske snage, predvođene njim, su se iskrcale u Egipat sa željom da zauzmu ovu osmansku provinciju, kako bi onemogućili Britaniji put do Indije. Međutim, baš uz pomoć Britanaca, Osmanlije nanose poraz Napoleonu u bici kod Abukira 1798. godine. Par godina kasnije, 1801. kampanja je završena porazom Francuza i njihovim povlačenjem iz Egipta. Međutim, problemi za Osmanlije se nastavljaju. Godine 1804. izbija prvi srpski ustanak, predvođen Đorđem Petrovićem, koji će trajati skoro cijelu deceniju. Ali Sultan Selim III nije dočekao kraj tog ustanka. Zbog njegovih reformi se digao veliki unutrašnji ustanak, kojeg su predvodili janjičari, koji su se protivili tim reformama. Tako da Selim III biva uhapšen i zatvoren. U jeku tog ustanka, 1807. godine, Mustafa IV dolazi na čelo Osmanskog carstva, ali on je bio veoma slab vladar, a popularnost Selima III u narodu je i dalje bila velika. Kako bi potpuno uklonio prijetnju koju mu je predstavljao Selim III, on naređuje njegovo pogubljenje i Sultan Selim III biva ubijen 1808. godine. Ali kada je vijest o ubistvu Selima III došla do naroda, dolazi do velike pobune protiv Mustafe IV, koji biva svrgnut,
a na njegovo mjesto dolazi njegov brat Mahmud II. 1808. godine. Par godina kasnije, 1812. dolazi i do završetka još jednog rusko-turskog rata. Ovaj je započeo 1806. i završio se pobjedom Rusije 6 godina kasnije. Također, za vrijeme vladavine Mahmuda II. Dolazi i do kraja prvog srpskog ustanka 1813. godine. Taj ustanak je uspješno ugušen od strane Osmanlija, ali 1815. godine izbija drugi srpski ustanak pod vodstvom Miloša Obrenovića. Problemi za Osmansko carstvo su nastavljeni kada 1821. godine izbija Grčka revolucija. U tom periodu dolazi i do ustanka u Rumuniji. Zbog problema sa Grčkom, sultan Mahmud II. Je pozvao upravnika Egipta u pomoć. Nakon toga Osmanlije su imale uspjeha u gušenju ustanka u Grčkoj. Međutim, onda su zapadnoevropske sile i Rusija stale na stranu Grčke. Zbog miješanja Rusije u ovaj osmanski sukob sa Grčkom, Osmansko carstvo objavljuje rat Rusiji 1828. godine. Rat je završen godinu dana kasnije i Osmansko carstvo je doživjelo još jedan poraz i izgubilo dosta teritorija. Iste godine Osmansko carstvo je bilo prisiljeno priznati i nezavisnost Grčke. Godine 1830. i Srbija dobija izvjesnu autonomiju zbog uspjeha drugog srpskog ustanka, a Miloš Obrenović biva proglašen nasljednim knezom. Godine 1831. velikom snagom otpočinje i ustanak u Bosni pod vodstvom Husein kapetana Gradaščevića. Cilj pokreta je bila autonomija Bosne u okviru Osmanskog carstva, ali nakon par godina uslijed nejedinstva unutar Bosne, ustanak je ugušen, a Husein kapetan je odveden u zarobljeništvo u Istanbul, gdje je i umro 1833. godine. 1831. dolazi do dodatnih unutrašnjih problema u carstvu. Upravnik Egipta, Muhamed Ali Paša, ulazi u sukob sa sultanom Mahmudom II. Pošto ovaj nije ispunio obećanje koje mu je prethodno dao. Naime, Mahmud II. Je obećao Muhamedu da će ga imenovati i za upravnika Sirije i još nekih teritorija, ali sultan to nije uradio. Stoga Muhamed šalje trupe pod vodstvom njegovog sina Ibrahima Paše kako bi zauzeli Damask, Alep i onda marširali do Carigrada. Tako da je sukob sa osmanskom vojskom bio neizbježan i do sukoba osmanskih i egipatskih snaga dolazi u bici kod Neziba, gdje Osmanlije doživljavaju veliki poraz. Ali Mahmud II. Nije dočekao kraj te krize, jer on umire 1. jula 1839. godine. Na njegovo mjesto dolazi sultan Abdulmedžid I. Odmah po dolasku na prijestolje, on nastavlja sa reformama koje je otpočeo njegov prethodnik. 3. novembra 1839. on izdaje deklaraciju o reformama, koja je poznata kao Hati Šerif od Gilhane. Ova deklaracija je imala sve osobine ustava. Njom se garantuje pravo na život, čast i imetak, dok stanovnici carstva postaju ravnopravni bez obzira na vjeru i klasu. Ukinut je timarsko-spahijski sistem, ukinuto je kmetstvo, uvedeno je građansko društvo i zaveden je jedinstven porezni sistem za cijelo carstvo. Ubrzo je riješena i orijentalna kriza. Godine 1841. pod posredstvom zapadnoevropskih sila zaključen je mirovni sporazum sa Egiptom. Egipat je tim mirom Osmanlijama prihvatio vratiti sve zemlje izvan Egipta, to jeste Siriju i Palestinu. Međutim, ubrzo dolazi do novog velikog sukoba sa Rusijom, ali ovaj put Osmansko carstvo nije bilo samo. Naime, događaji u Evropi su doveli do toga da Velika Britanija, Francuska, Kraljevina Sardinija i Osmansko carstvo 1853. godine otpočnu rat sa Rusijom. Krvavi rat je bijesnio 3 godine i 1856. se završava pobjedom saveznika i potpisivanjem Pariškog sporazuma. Tako da je Osmansko carstvo nakon dugo vremena ostvarilo jednu značajnu pobjedu nad Rusijom. Par godina kasnije umire sultan Abdul Aziz u 38. godini života, 25. juna 1861. godine. Na njegovo mjesto dolazi njegov brat Abdul Aziz.
Abdul Aziz je nastavio sa nekim reformama, međutim, jednostavno govoreći, on je bio sultan laganog propadanja. Za vrijeme njegove vladavine, Osmansko carstvo se sve više zadužuje, do trenutka kada dolazi do proglašenja državnog bankrota, 1875. godine. Iste godine dolazi i do izbijanja takozvane velike istočne krize na Balkanu. Godine 1875. izbija Hercegovački ustanak, znan kao i Nevesinjska puška. To je bio ustanak podignut u okolini Nevesinja protiv osmanske vlasti, koji se ubrzo proširio na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Godine 1876. izbija i aprilski ustanak u Bugarskoj. Iste godine dolazi i do Srpsko-turskog rata. I u samom Carigradu dolazi do problema kada poslije bankrota carstva dolazi do zavjere koja svrgava sultana Abdul Aziza 30. maja 1876. Nekoliko dana kasnije Abdul Aziz navodno izvršava samoubistvo. Ta vijest je dočekana sa oduševljenjem, te pobunjenici na čelo države dovode Murata V, sina Abdulmedžida I. Međutim, pod tim silnim pritiskom Murat V jednostavno nije izdržao i psihički se slomio. Smijenjen je zbog mentalne nesposobnosti samo 3 mjeseca nakon što je imenovan za sultana. Umro je prirodnom smrću 1904. godine, a na njegovo mjesto 31. augusta 1876. dolazi Abdulhamid II. Već odmah iduće godine po njegovom imenovanju izbija još jedan rusko-turski rat. Korijeni ovog rata su bili u nacionalnom buđenju među balkanskim narodima. Rat je trajao od 1877. pa do 1878. godine, kada je 3. marta potpisan Sanstefanski mir. Odredbe ovog mira su predstavljale veliki udarac za Osmansko carstvo. Osmansko carstvo je bilo prisiljeno dati još teritorija Rusiji, a Rumunija, Srbija i Crna Gora postaju potpuno nezavisne države. Bugarska je postala autonomna kneževina, uveliko proširivši svoj teritorij, a Osmanlije su obećale provesti reforme u Bosni i Hercegovini. Mir u San Stefanu promijenio je Pariški sporazum, kojim je okončan Krimski rat, dajući Rusiji mnogo veći uticaj u jugoistočnoj Evropi. To se naravno nije svidjelo zapadnoevropskim silama, koje su tražile reviziju Sanstefanskog mirovnog ugovora. I revizija se i dogodila kasnije te godine u Berlinu. Kongres je zasjedao od 13. juna do 13. jula 1878. godine. Rezultat Berlinskog kongresa je bio Berlinski ugovor, koji je sadržavao 64 usvojena člana. Njime je temeljito izmijenjeno ili poništeno 18 od 29 tačaka Sanstefanskog sporazuma, dok su ostale tačke prethodnog mira samo potvrđene. Tako da su Crna Gora, Srbija i Rumunija priznate kao nezavisne države. Na sjeveru današnje Bugarske je uspostavljena kneževina Bugarska pod ruskom zaštitom, dok je ostali dio Bugarske ostao u sastavu Rumelije kao autonomne pokrajine unutar Osmanskog carstva. Niz drugih provincija je odvojeno od Osmanskog carstva i dodijeljeno je na upravljanje drugim državama. Jedan od najvećih gubitaka za Osmanlije na Berlinskom kongresu jeste bio gubitak Bosanskog ejaleta. Bosna, koja je vjekovima bila najisturenija osmanska provincija u Evropi, sada je data na upravljanje Austro-Ugarskoj. Tako je Osmansko carstvo izgubilo velike dijelove Balkana. Problemi za Osmanlije postaju još veći. Sada počinju gubiti i afričke provincije. Godine 1881. Francuska uspostavlja protektorat u Tunisu, a Britanci zauzimaju Egipat godinu dana kasnije. Tako da Osmanlije sada traže prijatelja u Njemačkoj. Ubrzo nakon tih događaja izbija i Grčko-Turski rat 1897. godine oko vlasništva nad Kretom. Nakon nekoliko mjeseci rat je završen pobjedom Osmanskog carstva. Grčka je morala predati dijelove teritorije te platiti visoke ratne reparacije. I tako se je došlo do kraja 19. vijeka, koji je gotovo u potpunosti devastirao Osmansko carstvo. Ono je bilo na koljenima i više se nikako nije moglo porediti sa sada daleko nadmoćnim evropskim silama. Bolesnik sa Bosfora je izraz koji najbolje opisuje carstvo u ovom periodu.
Početak 20. vijeka samo je donio još više problema za Osmanlije. Godine 1908. u Osmanskom carstvu izbija mladoturska revolucija. Mladi Turci je bio naziv za više turskih nacionalnih skupina i organizacija iz redova građanske mladeži, koja je spas Osmanskog carstva nalazila u njegovu pretvaranju u modernu ustavnu državu. Do njihove akcije dolazi sredinom 1908. godine, kada grupa prozapadnih predstavnika preuzima vlast, donosi ustav i proglašava načelo Osmansko carstvo Osmanlijama. Sve pristalice revolucije su optuživale sultana za haos u državi. Revolucijom je vraćena skupština, koja je suspendirana 1878. godine, ali proces zamjene monarhijskih institucija ustavnim institucijama nije bio jednostavan. Sljedeće godine dolazi do svrgavanja Abdulhamida, a za novog sultana se imenuje njegov brat Mehmed V. Mladoturci su proglasili ravnopravnost svih vjera, ali to je bilo samo formalno. Pravi cilj im je bio nametanje turskog jezika i jedan nacionalni osjećaj svim narodima u državi. Sve to će dovesti do još većeg nezadovoljstva među kršćanima i neturcima muslimanima u carstvu. Cijelu ovu zbrku koju je donijela revolucija iskoristila je Bugarska i Austro-Ugarska. Naime, tada Bugarska proglašava nezavisnost, a Austro-Ugarska u oktobru 1908. godine aneksira, to jeste nasilno pripaja teritorije Bosne i Hercegovine svojim teritorijama. Problemi za Osmansko carstvo su postajali sve veći iz godine u godinu. 1911. godine otpočinje Italijansko-turski rat na sjeveru Afrike. Taj rat je završen 18. oktobra 1912. godine pobjedom Italijana, koji su sada zauzeli Tripolitaniju, to jeste prostore današnje Libije. I s tim Osmanlije su izgubile svoj posljednji posjed u sjevernoj Africi. Ali to nije bio kraj pogubnih sukoba za Osmansko carstvo. Nešto prije kraja prethodno pomenutog sukoba, 8. oktobra 1912. godine Crna Gora objavljuje rat Osmanskom carstvu. Međutim, Crna Gora nije bila sama u svemu tome. Ona je bila jedna od članica prethodno formiranog Balkanskog saveza, kojeg su sačinjavale Bugarska, Srbija, Grčka i prethodno pomenuta Crna Gora. Od 8. pa do 19. oktobra sve ove države su objavile rat Osmanskom carstvu i taj rat je trajao sve do 30. maja 1913. godine, kada je potpisan mirovni ugovor u Londonu. Osmansko carstvo je doživjelo veliki poraz u Prvom Balkanskom ratu i odredbama Londonskog ugovora ono se moralo odreći svih teritorija zapadno od linije Enos Midija. Tako je Osmansko carstvo izgubilo gotovo cijeli Balkanski poluotok. Makedonija je bila podijeljena između članica Balkanskog saveza, a Albanija je postala samostalna država. Ali već u junu 1913. godine izbija drugi Balkanski rat. Iako Osmansko carstvo nije bilo glavni predmet ovog rata, ono je iskoristilo sukobe između balkanskih država kako bi ponovno zauzelo jedrene. Ali tu nije bio kraj velikih sukoba. Ubrzo će se cijela Evropa, a i svijet, naći u ludilu rata. Naime, 28. jula 1914. godine zvanično otpočinje Prvi svjetski rat, tada zvan Veliki rat. Upravo će taj sukob predstavljati smrtnu presudu Osmanskom carstvu, koje će doživjeti svoj konačni krah nakon vijekova konstantnog slabljenja. Prvi svjetski rat je već bijesnio Evropom, ali Osmansko carstvo nije bilo dio tog rata. Osmanlije su se, barem u početku, maksimalno trudile zadržati svoju neutralnost. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, dalo se naslutiti da bi Osmansko carstvo prije moglo pristupiti centralnim silama nego Antanti, prvenstveno zbog svojih dobrih odnosa sa Njemačkom. Svu moć Osmanskog carstva u svojim rukama su držala tri čovjeka, Talat Paša, Džemal Paša i Enver Paša, uz simboličnu vlast sultana. Posebno je Enver Paša gajio simpatije prema Njemačkoj i on je još 2. augusta 1914. godine potpisao sporazum sa Njemačkom, kojim se Osmansko carstvo obavezuje da će ući u rat na stranu centralnih sila ukoliko se Rusija uplete u sukob između Austro-Ugarske i Srbije. Kasnije je uslijedio i sporazum između Osmanskog carstva i Bugarske, još jedne članice centralnih sila, kojim
kojim su bar na papiru otklonjene njihove međusobne trzavice. Za to vrijeme sile Antante su učinile sve kako bi Osmansko carstvo ostalo neutralno. Međutim, pritisak Njemačke i želja Envera Paše za ratom je dovela do toga da Osmansko carstvo 28. oktobra 1914. godine napadne neke ruske gradove u Crnom moru. Na taj način Osmansko carstvo je aktivno ušlo u Prvi svjetski rat na stranu centralnih sila, jer već 4. novembra Rusija objavljuje rat Osmanskom carstvu, a sljedećeg dana su to učinile Francuska i Velika Britanija. Za manje od 2 sedmice Osmansko carstvo se našlo u ratu na 3 fronta. Na Kavkazu protiv Rusije, u Mezopotamiji protiv Britanije i na Galipolju protiv udruženih francuskih i britanskih snaga. Upravo kod Galipolja su Osmanlije sa svojim saveznicima u bici koja je trajala od 1915. pa do 1916. godine odnijeli veliku i za njih veoma važnu pobjedu. Kako je iscrpljujući rat trajao, Osmansko carstvo su sve više počeli pogađati unutrašnji nemiri u arapskim provincijama. Kako su problemi nastali uslijed rata bivali sve veći, Osmansko carstvo je tražilo žrtvenog jarca kojeg će okriviti za sve probleme i iskaliti se na njemu. I našli su ga u Armencima. U februaru 1915. godine 60.000 mobiliziranih armenskih vojnika je zatvoreno u radne logore i poslije ubijeno. Tako je ukupno što ubijeno, što raseljeno, više od 1,5 milijuna ljudi. Godine su prolazile, a situacija nije izgledala dobro za Osmansko carstvo, kao ni centralne sile uopće. Poraz je postajao neizbježan. U jeku Prvog svjetskog rata umro je i sultan Mehmed V, a na njegovo mjesto dolazi njegov brat Mehmed VI. Ono što Mehmed VI po preuzimanju trona nije znao je to da će upravo on biti posljednji sultan Osmanskog carstva. 30. oktobra 1918. godine Osmansko carstvo potpisuje mir sa Antantom. Odredbama ovog primirja osmanska vojska se je morala demilitarizirati, a odredbama kasnijih ugovora pobjednici su okupirali sve strateški važne tačke u Osmanskom carstvu. Za to vrijeme širom Anadolije se počeo širiti turski nacionalni pokret, predvođen turskim nacionalistima koji su se protivili kako okupaciji stranih sila, tako i starom ustrojstvu i sultanatu. Za to vrijeme poraženo Osmansko carstvo je bilo prisiljeno potpisati nepovoljni mir sa zemljama Antante u Sevru 10. augusta 1920. godine. Osmansko carstvo se ovim ugovorom odreklo svojih pretenzija na neturska područja. Nadalje, Osmansko carstvo je izgubilo 4/5 svoje teritorije, a u Evropi mu je ostao samo Istanbul i uzak pojas zemlje oko Bosfora i Dardanela, a i ti prostori su trebali biti pod upravom Međunarodne komisije. I sam Istanbul je također postao međunarodna zona. Preostala teritorija Osmanskog carstva je ovim odredbama podijeljena na britansku, francusku i italijansku okupacionu zonu. Osmansko carstvo je moralo priznati britanski protektorat nad Egiptom i britansku aneksiju Kipra. Nadalje, Kurdistan je trebao dobiti autonomiju, a Armenija je trebala postati nezavisna država, dok je Grčkoj trebao pripasti dio Trakije i otoci u Egejskom moru. I pored svega toga, carstvo je moralo platiti ratne reparacije te ograničiti vojsku na 50.000 vojnika, kao i predati mornaricu saveznicima. Odredbe ovog mira su razvijestile turski narod, te je parlament odbio ratificirati ovaj dokument. Sve ovo je samo povećalo borbu turskog nacionalnog pokreta protiv okupatora. Sukobi između turskog nacionalnog pokreta i okupacionih država je poznat kao Turski rat za nezavisnost. Turske oslobodilačke snage su imale velikog uspjeha, te su okupatorske snage bile prisiljene napustiti teritorije Male Azije. Godine 1922. nacionalne oslobodilačke snage ulaze u Istanbul, a 1. novembra pomenute godine Turska nacionalna skupština je ukinula sultanat. Tim činom zvanično prestaje da postoji Osmansko carstvo. Mehmed VI je 17. novembra 1922. godine britanskim ratnim brodom zauvijek napustio Tursku. Umro je 16. maja 1926. u San Remu u Italiji, a pokopan je u Sultan Selimovoj džamiji u Damasku. Inače, izgradnju ove džamije je naredio Sulejman Veličanstveni, sultan za čije je vladavine Osmansko carstvo doseglo svoj vrhunac.
Nakon što je Mehmed VI napustio Istanbul, ulogu halife je preuzeo njegov rođak, Abdulmedžid II, sve do 3. marta 1924. kada je ukinut halifat. Iz ostataka Osmanskog carstva uzdignut će se Republika Turska, koja je zvanično proglašena 29. oktobra 1923. godine na čelu sa bivšim vođom Turskog oslobodilačkog pokreta, a sada predsjednikom Mustafa Kemal Pašom Ataturkom. Turska, predvođena svojim prvim predsjednikom, će postati moderna republika i konkurentna sila zapadnoevropskim državama. Na neki način postat će sve ono što se Osmansko carstvo trudilo da postane.